طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tunku M. Yanis, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib ya Muhammad ya Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah Panitia yang bertugas tempat hidangan hanya kalau harapkan untuk kontrol meja hidangan apakah mantena tersedia atau ini